Oyerepa TV Oyerepa radio nyina abo black ade na nsie was a cheduma ase amentum pan nei the program host our hosty program a friend is empanyina tenase oye na nwumre di asem ka asem toato asem etiesi asem di asem eto ba bi e dabusuafo na Soaba daya wan sorry ede na de sa empofiri mu we Abba and answer the end of this hour who say si promise broadcast one of 4 greater ones in your message or don't sabi me subscribe to me so dear mommy while I keep videos or comment na fe wa share na unye bi enye bi ahwe enrada ye ne mu esi de bia de chi na se yante asem fofra na chesi ye chi nti enrada de betia ne se Oyerepa promise broadcast honom no Oyerepa TV Oyerepa radio ashire on this year baako eni se na Soaba eda ya wan sorry wada ne bonkum so aka nchina gu wa bra Oyerepa fo aduane sisu a obia sete ne chance ba bedie na esa rehosam kese na esi Oyerepa honom no na abusua ne nyina ne se na Soaba na ne hododo no kakra nti kwa afinie na Soaba kwaji leave se eja abofra akora hododo no enti wokona aja akwa na ho yale ne se fofia ntoata na nkampese wadwale abamu a ama na Soaba enrada watia nananom wansiedo na bra watia nananom wansiedo no sei na asem ne koyeye abusiafo ne papa free mu besi maduonu echimeje 20 minutes na Soaba enso efree mu na akwa ye nkramufo yi die nyina nso enim nkramufo amamre ne wonsom ne kire se obi wu a ye nso so sebi efunu so ye ma ameda mfa ankohye free me ye ma abusiafo da bi ye mpesa enti wu ye na se ekwan da ho sa da na akra ekosie wa ye bekwa akosie na emom wose ye fan hyehye ye kwan so fa ne ma bi so ansanso a na afi ya twen aburo so ane sa de kye wose ye kɔ ne ekope okrabre enti na me no kasei na Soaba no ye program host empanyina tenase no samri ye kwa akope ne krabre amamre ne amane kwan so no one opapa si hɔ no ma obia eda na daka mu kɔ akosie wo mu ekoso na asesie ekoso ewo edwoso kumase edwose ho na Soaba ene ne papa empanyifo kwa akogya won kwan kra abusuafo na Soaba yire ne nabusuafo de amanebo bi tu dwa na meso na wade meto ne papa timi se fra na Asante ametsa de me ya ro oni me na no de meto ni ya efi papa yizia oni me oye busy pa ne madi ni azaka hena mapa no small mapa nti wow na vicinity na kwa mtiminde aya dream so kabe medise na atenase no kele ko jira na makasene edorat na invest ya wiye come to you crowd man Tiya mkono mimi na mtaani na kwa hospital na mdine tunaka kwa hospital kazi ni hospital by na season parliament versus na seven mahama mrs tinga me kwa cartoons no so debi and then they men dan nche odu ho am da but sada no ma nyi wa jinsi da no so ma fata ja mo o se nya and then they men dan nche ti anaduni na oni din komo no sreme se ko ma ko pipi aduma o de esi na me parliament now chairman we sentini esi asema ho kan oni fere abo mitrim sai se ene de se nyina bai oyari nyina manye basa na nemo chairman no ana manafs na he's very proud of me. Na just penny or oba papa de
no kure nya me no mu meti so wawu no meti so wawu no nra banda awe ho ahye me so a ma de ache na me bebe hwe me papa se woda ha me ni papa edi nkuma me papa ni bom ani mu a na wo su si akwasi enye si na nka me peno nka me nya nka munyu na de mo sisi ansana Nyankopon beto ne nsa afre me oto nsa afre me amso we sheba pani nkran se ewi ase de yare ka nipa ho ntimi ma se nipa tiwa onyare na wonka hu se Nyankopon obo no no onyankun no o pese odi wi bo no kokko na odi se sanfiri na kwan bo na ebi o ho ko mfumso e beta nipa ho Nyankopon ko ne ni ma de chiemu nsem me ka sa asem no da no papa no sumpa sa kwasi wa kama semu se Nyankopon ko ne ni ma de chiemu nsem e no krampa na di baby July no na birthday 7 July last year na me ba na me born na manie me ba na no hia no se kwasi ka fra wate afa che me se me whole family ka birthday we can be dia ma pa enye dream we rade mpa ya na bo ma me se me ho beto me ame ho to me a ye den afofo be Soaba ye zo fina sini na Oyerepa na ubugadi owa hu base ni misi se masoko to ma ni hwa e ba no sini na hata ni kan ko so ye fi ni ya ko eduma be de ni na mo ko nsu eduma ko na ye ma e so ni bas mi diskan mo se fa bo pa mi diskan bo to na wa ko ti kwa mo ti mi se mi sha mi ya re di ma ko di beti bia ma ya ye ha me nan kwa na me fias benso yes fi ira kan se di nyame aka me pentimi ye ho hwe ti me jam sini na me na masem ba ko pani se bia odom bia nka se o don fani krensi bia kwala di se me fani se ya ni bia ka se a ko kan se ko kwala nke to mi no bi se me man penifo me san di kan ba kon ni na sinti ba kon ni invest ya wo bon master se sabe na ba konso na kula nya so mu madi to ma ni shi na si so ka company bika iti kan kula mi di sai me ni ti bi won chen di an sabi ku ni ni na ne ire ba ko ni na o ba ko kula mi afi ni wonya 3 years iti wona na me kan se ka okay ya hwa se nsabeka na na mankwa a we di kuro owo fanchire bra ho na ye ne na di nkomo hello nana mentewunka nana still I want to menka o se want to menka da bi o eh na ne dia menka ya wi anu nana o ye de ya no hello nana nana dia what brafun kati wo so mu sending some sa na mo wi ne nam entini mienu na esase na ne nam so sa aja tam so beta na no ayi on sade no on shed on so mu ya se what brafun kati wo so mu sending some sa na mo wi ne nam entini mienu na esase na ne nam so sa aja tam so beta na no ayi I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me God. Abusiafo ye nyina nim se na oye adwuma wa Oyerepa radio mpanyina tena se piem e wa Oyerepa TV na no
ena enu adante na ate asem na Nana Soaba watena makonwa yi mu da watena ha da na ye den na afa die Nana Soaba enkan ye ho biem arehosem esi awosinchi obia ewo Oyerepa radio Oyerepa TV enrante na omienkotie nimbra ye die nyina ye nyonko brabo manka na nwene ho da Nana Sante Soaba ofri ye adwuma wo media munyene wako Angel FM da stations bebre wo ho a waye adwuma da ohumi Soaba pa enam trance a yese Nana Sante Soaba onka nipa ho biom areho sembe na yati na no Friday so Alex yadi nyina Alex ono so ejem ti January ye kuta nipa mienu enya grow wo fiduam ha me amekam sin kenan normal programs nyina yentungu may he so rest in perfect peace host awon watena konya amatra muda host watena konya mitimu na watoro na no monsi edo na mabagbogba Nana Asante Soaba may your soul rest in perfect peace. In perfect peace. Bema akwato ozovo. Wako. Oba pa nya asem ketwa. Soaba ye adwuma. Wa ye radio adwuma che. Na obi nso ho nim de wo radio adwuma mu pa. Efia mpodwuma wa babedi na anya asem ketwa. Mekai empanyina trase. Soaba ayebi. Na owu krade enkwantumenye. Ye kan bebrebe nyina eba ni say ya na de toto wo se. Say ya mina nkato mi a enkama ye den. Soaba yesre nyame se onfa ne kra ensie. Yaman moni adwuma, yaman moni ko. Onkafra. Right. Ya bayere ye ho na ya to ye nyuma no so down on Friday. On the on air staff Alex. Umachi no num. Yan nam comfort no teaching hospital. Yeah, pray. Alex so ko. Na ne ya wada no. Me wo studio no ogina ha. Me rest studio so be ma meduane. Me say now 12 o'clock a me didi. Was memu aduane. Say wo kra me nim hwe. We are there. Me pon ogina me so sa me say Alex. Me de o ka na wo se there bi. Waje me back me de na si fom ogina me nchen kopem se me frɛ adwuma mu ha ti don hwese makakra na wontam no awomachi call di Kenya na me Alex call ono so a me pon no me ensa na chese di aba enya aba enyanu mienu we chese o ma petre wama sene me dwene ho me wo adwuma no safo ankamatum yeni abreo enuanu mienu na wotwe kura obi de na wotwe mai wono sokọ ya beto aso sa munyuma ne dọọso nti abusiafo hwe Nana Soaba metima ka sa Auntie Naa program no Nana no woye bie anwumre oka asem odi asem obia wo maame wo ne wo papa ntem aye basa wo siesie wo ne wo kunu unua bi obi a wo ni kura na se bi oha obi atowa panyina tenase na ese panyifo tenase bedro asem no nsukọ ne aba ba ma hunu ne pomasi bra ne ade asi honom ne program na no host no Oyerepa no ho eno no abusiafo ye sha mapa ene ono adaka nyina si ba bi fa ko a abusiafo ayare hosem
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansana abidio komcheni papa Muhammad sallallahu alaihi wasallam obeye punsie sum ama ojidi ni bia no eya no busa se opunsie ni no anase wafiri mu no se odi obi ka se yetua anase otua anase onya dance se obi betua ma no ansana waye punsie sum na ma no enti ebegyina eye ni suna so ne abusa se ye papa ne ye bra onyame onfo mo kransi ye se ode obi ka nipa kono omra na omeka ne ntuama no ansa na ye funsie asom na ma no na emom se obi so de ne ka nipa kono so mo onye na adwen se ofa di na emom se ye wie ne ekofie a onko hu abusuafo no na omfa sika no emfa nto ba bia eda. Okay, enti yebetumi aye asoy na mom inshallah. Assalamu alaikum wa barakatuh. Sesia no efunse no maye bienu. Nanka eye ba ko a enka beye ba da hu. Ba sesia na o ma ba beye bienu no ebeye ba da hu ma. Enti mpacho mo me nhyede nso. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hello. Who is there? Why me? Ali.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ibato mua mubetimi ayeye mu na yakofu nsie no. Ekwa ekira se amas for pass no esi honom ti Ahmedia senior ha mo ba bisi ekira wa pese obua ma yakofu nsie no betimi akwakofu bi ama yakwe ene eno so ni bi nyina akwasi I hope to see Asama here and have a company sanity. Promise media, because Aradia, they were going Aradia pa, promise media, we didn't get out with you. Like I said, I'm perceiving that the other money will be become. I can say, you go to Aradia. I'm sorry, funny friends here. I'm saying, friends, I'm my dear. I'm saying, the farmer and man, farmer was and Ghana 20 years. I said, yeah, they pass them out to this year. They said, yeah, you are way up. They said, saying, not nice to make up. And they promised me that I appreciate it. Emeti nisio adofo tinisio ebusiafo tinisio chese benkum ni nifepo ya toye obi atinisio ra eya na ya sefem eya na ya rehosem ye ba busia se base ne se hwere dofo bi se menwa eya na afri ni se ye boko ne mom se menwa tim se yes ene ma ko dedem ko spade dedem abusiafo asem na reho enti ma abusiafo ni nyina ya ko ye ma Oyerepa TV Oyerepa radio fo nyina hyeden se twede ampo ne nim de ye no ye ma ne ma megidi se nyankopon na berepam we ni bibia ya na ye nipa naija yentena se ya de nanso bi be se obende owo eka nipa ho Bible say owo ye nipa mfa so
yakoye a Christopher ya yes some trade ampon ya course ram him ahemam de etwa sedania Christo ede ne manyina ebedru fie greater one suni me subscribe tem ne so maye like comment na afi share na onye bi nhwe na Soaba ehon sem ne ne ye de ba besomo ene ye gya na kwan yakram